ባህር ጉዳይ እንዴት የኛ ሆነ እንዴት ከኛ ሄደ ምርምር ይፈልጋል። እንዴት ማግኘት እንችላለን እንዳናገኝ ምን ያክል ሰው ይፈልጋል። እንዴት አድርገን ነው የምናሳካው ብዙ ስቃይ ይፈልጋል። አትሊስት ግን ኢትዮጵያውያን ያስፈልገናል ላይ መግባባት አለባቸው። በዚያ ምክንያት እኮ ነው መከራ የምናየው። ማዳበሪያ እኛና ኬንያ ገዝተን ኬንያ ናይሮቢ ያደረሰበት ዋጋና እኛ ኢትዮጵያ እናወጣበት ዋጋ አንድ ሊሆን አይችልም። ነዳጅ እኛና አንዱ ጎረቤት ሀገር ገዝቶ ሊሆን አይችልም። ፕራክቲካሊ እያየ ነው መከራው፣ ችግሩ እያየ ነው። ይሄ ጉዳይ እኮ ያስፈልጋል ለማሰብ እንዴት ኢትዮጵያውያን ያውም ሚዲያ ላይ የምናወራ ሰዎች to the news report, I think first on the Wall Street Journal, regarding the possibilities of the lifting of sanction by the US against Eritrea. You call it a head scratcher. I think that describes you being the student of the region because, anybody who knows or doesn't know the intricate aspects of the region would find it a head scratching. But I love to hear from you. What makes you say it was a head scratching? If I can just, from the get-go. እንዴት የኛ ሆነ እንዴት ከኛ ሄደ ምርምር ይፈልጋል። እንዴት ማግኘት እንችላለን እንዳናገኝ ምን ያክል ሰው ይፈልጋል። እንዴት አድርገን ነው የምናሳካው ብዙ ስቃይ ይፈልጋል። አትሊስት ግን ኢትዮጵያውያን ያስፈልገናል ላይ መግባባት አለባቸው። በዚያ ምክንያት እኮ ነው መከራ የምናየው። ማዳበሪያ እኛና ኬንያ ገዝተን ኬንያ ናይሮቢ ያደረሰበት ዋጋና እኛ ኢትዮጵያ እናወጣበት ዋጋ አንድ ሊሆን አይችልም። ነዳጅ እኛና አንዱ ጎረቤት ሀገር ገዝቶ ሊሆን አይችልም። ፕራክቲካሊ እያየ ነው መከራው፣ ችግሩ እያየ ነው። ይሄ ጉዳይ እኮ ያስፈልጋል ለማሰብ እንዴት ኢትዮጵያውያን ያውም ሚዲያ ላይ የምናወራ ሰዎች እንቸገራለን ስናሳካው። كم تريو ዘለኹም ባሽታይ ብዛዕባ ጉዳይ ናይ ቀይ ባህሪ ፈጺሙ ክገጥፎ ከም ዘይደልን ኣብቲ ጉዳይ ናይ ቀይ ባህሪ ነቂሱ ደሪቁ ኣብ ክቅፅል ከም ዝደሊ ዘሎ ዘርኢ ምልክት ኢና ንርኢ ዘለና። እዚ ድማ مرأيا نايتي زبحال زلو زربا بتدقاقامي نريو زلناينا أمريكا مسيرترا ركب كتقبرن مسيرترا زلو وازمدنا كتحيل كم تدلن قبل ليرترا زلو قدا كتنقل كم تدلن أبزربا لو زلو بلتسقنا دما قداينا بحرن أجندانا بحرن إلكا تقعرون تعندرون زلخا عرب كقبرولو أبزن قرولو زلو ستيل قداينا بحر كي بحري بحيلي كنوزدينا بخمي كسيرنايو بخمي كانوا ملسون خلينا انت عين تعريد لنا نزبل زي مزرراب ناسي ويون مزرراب ناس تاي زغرم الله ويون سلمتاي حما كون كيلو زبل سنه مغوت يزتقم زلو اجين هذا ነገር ይዝንጽረልና ዘሎ አጀንዳ ናይ ባሕሪ በቀሊሉ ክገጥፋ ከም ዘይደሊ ምናልባት ሕጅንታይ ክገብሪው ትዊስት ክገብራይ ዝፍትን ዘሎ ድኹ ኾነቱ ደገለዶ ጅብቱ እኮ ትጥቀማለህ ካታ ሰባይ ቁርብ ትርሱ ይሰርሕ ያፍተ ገባህር ጸገም እኮ ይብልካ. You can use Kenya لاتكا. حنت زير دا كان عايز سبزجن فتيمو كردون زي كل بلازلنا زقا نايتي عقبنا يتحسسبون كون زغلي. إذا زلوا كون النت قبلا يكعلن على السبز زمالته مالتي. السخاء كينيا يكون كا. السخاء إيرترا يكون كا. إذا مالتي. بناس أكتوتي كون كان. كلا إذا ما زير دو عدي سابا ولا ون عصب عند هاي البورت خينو كاب عصب تبع ولا جبت وده بناس عند هاي باتكا. كاب جبتي نابو كتوت جنزب كتكفلو ليها بناس أيكون أنزمت لازم اللوجستيكس حتى له تجمع أباب بحري ويقولنا أبتنا يجمروك سخفلو زي لها جنزب إذا دات ماش كسارة زي سبال كازلو تعتقد سبع الخزيها ناس كيكون الصغا ما هنياتو هذا سبب تايبل سلم تاي أوتوبوس تتكم وي ترين تتكم ماكينة خلكا سل دواساكا هذا زي سل دواسانا ماكينة سل زلنا أنا كابزن الطليان مترجيالو كازن طلع ماكينه خيدا يكلني اي واصانن يكسرالو دخامالو يكسرالو دن وي ترين وسد وي نفريت وسد مغنياتو بو سله دواصان وي ناي كراي ماكينان وزدلو مغنياتو كيلومترات تطفوري خاب قمت سو زي سبزي ززاربو زلو سنه مغوت كن منتاي كاب كوننت زتفاتح مخاني جن نزن خغبر جن زطقمو سبات الله نابنت بفلاي لنكنه ناي إرترا غدا كلعل ايو مستباله زغبر زلو ጫውጫው ተخصማعكمي مجمريا قبل الإرترا غدا نخيلعل زغبر زلو زربا مسمعوزي. Or you wrote to the news report, I think first on the Wall Street Journal, regarding the possibilities of the lifting of sanction by the US against Eritrea. You call it a head scratcher. I think that describes you being the student of the region because, anybody who knows or doesn't know the intricate aspects of the region would find it a head scratcher. But I love to hear from you. What makes you say
it was a head scratching. If I can just from the get-go start from this question, Cameron. እንታይ ላ ተሓቶላ ዝሕቶ ዘሎ ካሜሮን ሃድሰን ይዝበሃል ኣብ ናይ ኣሜሪካ ስለያት ዝሰርሕ ዝነበረ ኣብቲ ስቴት ዲፓርትመንት ናይ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ድማ ዝሰርሕ ዝነበረ ኣብ ጉዳይ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ድማ ጠልቀምቀም ዝብል ሰብ እዩ ጠልቀምቀም ብዙሕ ግዜ እቲ ውፅእ ዝብልን ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ሞር ዝያዳ ዝግደስ ዝመስል ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ምስ ሰራዊት ሱዳንን ምስ መንግስቲ ሱዳንን ይዝሰርሕ ባ ይድግፈ ኣብ ጉዳይ ናይ ብልጽግና ግን ዝለዓለ ዝኸፍል ይዝሰርሕ ደኖ ምስ ብልጽግና ወሽለኽለኽ ክብል ይርዮ ኣለኹ ሕጂ ድማ ሓቀኛ ምስልናቱ ድማ ደጋጊሙ የነፅረና ኣሎ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝነበረ እገዳ ከተልዕልያ ዝብል ዘረባ ምስ ሰምዐ ርእሱ ክሓክኽ ጀሚሩ ርእስኻ ዝሕክኽ ዘረባ ኢሉ ሕጂ እንታይ ትብለላ ታትሓቶ ዘላ ናይ ብሓቂ ነቲ ዞባ ተምሃራይ ናይዚ ቀርኒ ኣፍሪቃ ምዃንካ ይርዳእካ ምክንያቱ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘሎ እገዳ ምልዓልቲ ናይ ብሓቂ ርእስኻ ዝሕክኽ እዩ ናይ ብሓቂ ዘሕምም እዩ how is that even ቀዳማይ ነገር ኤርትራ እንታይ ስለ ዝገበረት እያ ተኣጊዳ ክትብል ኣለካ ኤርትራ ኣብ ኩናት ናይ ትግራይ ስለ ተሳተፈት ተኣጊዳ ኤግዛክትሊ እንታይ ስለ ዝገበረት ወይ እንታይ ዓይነት ኤቪደንስ ስለ ዝቐረብካ ኢኻ ንኤርትራ ክትግዳ መሪፅካ በቲ ኣብ ትግራይ ዘጋጠመ ኩነታት ኤርትራ ዝያዳ ትሕተት ነይራተ ወይ ኤርትራ ዝገበረቶ ገበን ተሕሪልካ ስለምንታይ ዝተዓፃፀፈ ገበናት ንዝፈፀመ ብልጽግና ክትከሶን ክትሃርሞ ዘይትፍትን ንሱ ምስ ብልጽግና ይሰርሕ ኣሎ this is the irony እቲ ዝዕዝነካ ክፋል እዚ በሰብ እዚ ኣብ ኩናት ናይ ትግራይ ዝተፈፀመ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝተፈፀመ ናበለን ኤርትራ ብዙሕ ዝውንጅላ ኤርትራ ሶማል ርግእቲ ሃገር ክትከውን ሓያል ሃገር ክትከውን እያ ትድግፍ ببوليسي درجة ولا بتكبر درجة إيرترا السودان حيالها قرقت كونية تدلي إيرترا إثيوبيا نخي تفرس يا واقع خفيلة منكس إيرترا سي أبادي سابان زورلو منكستيا حقيزو so how is that even إيرترا كم سيت أنا ونخد كسر از قبرك كسرلو I know the establishment in أمريكا كمي ميرتا كمن دهري الكاين جيراني يروقدا إيرترا أنت سيت إن كاترا خنجرات رك so ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝለዓል ዘሎ ገዳ ርእሶም ዝሕክኾም ቁማል ስለ ዘለዎም ኣብ ርእሶም እዩ እምበር ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘሎ ገዳ ክለዓል